Namaphepha kwenzakalani kwenzakalani Ngiyaqosha. ngiyazi mina ngizwana endaweni engcolile indaweni mina ngizwana Amahle ngiyaqosha mina. hayibo upho-olwano amahle amaphepha mina ngikhethe ngimthethe mina angizwani ngizwana indawo eklini mina angizwani indawo Uzofika athethe. Hayibo. ngiyabo nje ngiyanyanya kwenzakalani kwakukhala Angazi malume kwakhala we saze sapha amaredio ngapha nangapha amaredio yo hayi kahle phuma iy'ntelo zami phuma le ngisho ukuthi phumani ibani focus umuntu akabe focus bese ngifile woke umuntu akabe focus Yebo. woke umuntu bese ngifile akabe focus khala ingoma kajesu khala ingoma yedance kangela khala ingoma yedance khala ingoma kajesu awusazi ukubona ukulalela ukuthi kwenzakalani amaphepha agcwele igceke ngiyanyanya nje ngiyanyanya angizwami leli nto engahlelekile ngizwa into ehlelekile ngihambe ekuseni kungekho ngisho iphepha heyibo kwenzakalani la ekhaya yini kuyathuthwa yini bukabukabuka owakho indothelo othathayo owakho yini ngoba wakho bawu-4 kuyangena ey'tolo kuyathekwa senguthayela wena musubulawa ukusa unemali wena unayo imali yakho wena ufuna ukuthi mina ngisebenzele wena ngakutshela ukuthi uyisebenzele wena chicken uzothatha uthayela wami manje ngenza isitima manje anginyanyisi yabo manje ngisaphela amandla nje ngisanyanya Manje uyabugoga uyabugoga ulo uyabugoga ya baba uright uyabugoga akasikole namhlanje indaba iholide lani uthandazileke wena uma kuthiwa amaKristu ayathandaza